Moetapele wa DA o be a swere lesolo la dikgetho ka Gqeberha. Mo lebakeng le o netefaditše badudi gore mokgatlo wa gabo o tla hlama mešomo kudu ba lebelletše baswa. Steenhuisen o re taba e bohlokwa ke go goketša babeeletši. Well, we're speaking about how we're going to open the doors of Nelson Mandela Bay to become an attractive investment destination, to be able to bring catalytic job-creating factories and manufacturing operations here into the Bay, how we're going to cut red tape to make sure this is an investment-friendly city. Nkgetheng wa bomeyara wa DA Ngaba Panga o re baswa ba swanetše go matlafatšwa ka tsebo go kaonafatša maphelo a bona. I've partnered with the university and our 2 colleges to recruit artisans and engineers from this. I'll be signing a partnership agreement with this institution. DA e be iweuetša bathekgi le ka East London mo ba nago le tshepo ya go fenya ka palo ya godimo. Ka go le lengwe moetapele wa ACDP Moruti Kenneth Mishwe o re go bohlokwa go kgatha tema dikgethong tša mmušo wa selegae. O re se tla matlafatša mokgatlo wa gabo go tšea karolo go mebasepala ka moka ka 2024. Moruti Mishwe o be a bolela nakong ya ge a swere lesolo la dikgetho ka Mbombela Mpumalanga. ACDP ga e kgathe tema ka mebasepaleng ka moka dikgethong tše di tlago ka Mpumalanga. Mokgatlo o na le bonkgetheng ka mebasepaleng e meraro. There has to be a change of mindset in the churches. If churches start thinking righteousness, once they start talking that language, I will say to you, 2024, we'll have a godly government. 2024, ACDP is taking over. ACDP e tshepiša go rarolla mathata a kabo ya ditirelo. Ge re leba Johannesburg, moetapele wa Action SA Herman Mashaba o re peakanyo ya go tsošološa ditoropo tša Afrika Borwa e bohlokwa ka ge go lebelletšwe gore batho ba ka bago dipersente tše 80 ba tla be ba dula ditoropong ka ngwaga wa 2050. Ge a lebiša tlhokomelo go bafaladi ba phelago mo nageng ntle le molao, Mashaba o re se se dira gore go be boima gore mebasepala e beakanye go aba ditirelo ka tshwanelo ka ge bafaladi ba hloka mangwalo. We will be addressing illegal immigration through intergovernmental relations, working actively with the Department of Home Affairs, National Treasury and other relevant government entities to ensure that it is easier for foreign nationals to enter our country legally. Mashaba o re maemo a wa phuhlamago ka bogareng bja toropo ya Johannesburg a shisha. Ge re leba ka Njelele ka profenseng ya Limpopo, bonkgetheng ba ikemetšego ba 43 ba kgathago tema dikgethong tša mmušo wa selegae ka mebasepaleng ya Collins Chabane, Musina, Makhado le Thulamela ba re ba nyaka go hlabolla maphelo a badudi. Gape ba na le tsebo le bokgoni bja go tloša ANC ka diwoteng tše ntši. They see us as the threat simply because most of our candidates are coming from the very same organization. Bonkgetheng ba kgatha tema ka diwoteng tše 43.